Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg nna ka tle go mosiele le Mphoteme re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re thube kobose go lemmogo ka tshedimosetso tse di kwa setlhoeng mo kgasong ya segonjono solofela go utlwa fa komishene ya Madlanga e solofetswe go ka rebolela moporesidente Cyril Ramaphosa karolo ya bobedi ya pegelo ya nakwana gompieno. Today, therefore, is a culmination of a struggle for land that has been and that has become an item in our struggle. Moporesidente Ramaphosa o tlotlomaditse go abiwa ga makwalotetla a go ka busetsa gape ga lefatshe la diheketara di le dikete go mokgatlho wa baagi wa CPA o emetseng barolong ba ga Phoi ba ga Rapulana le ba ga Seitshiro kwa moletlong o tshwaretswe kwa Setlagole kwa North West. Kgetsi kgatlhanong le baditšhaba ba ba fitlhetsweng ka mokoa wa diritibatsi kwa molelwaneng wa Beta Bridge e buseditswe kwa morago. Mo go tsa metshameko Bafana e tshamekile maleka a lefela setlhopha mo motshamekong wa botsalano le Nikakurua ka kwa Amsterdam Arena kwa Soweto. Mogaetsho madume tsa segonjono re di simolola ka gore komishene ya Madlanga e solofetswe go rebolela moporesidente Cyril Ramaphosa karolo ya bobedi ya pegelo ya nakwana gompieno jaaka e kailwe mo dintlhankaelo tsa komishene tsa ka Mopitlwe a le malatsi a le 5. Komishene e abetsweng tiro ya go batlisisa dipegelo tsa bosenyi itshunonko ya sepolotiki le bonwenwe mo bosiamising e solofetswe go akaretsa ditlhogo di le mmalwa mo pegelong ya bobedi. Tsona di akaretsa dipegelo tsa bosenyi le bonwenwe mo sepodising sa naga sa Masepala wa Ekurhuleni wa Tshwane ga mmogo le matsholomagolo a go thopa didiritibatsi kwa porofenseng ya KwaZulu-Natal le Gauteng. Go fitlha ga jaana komishene e setse e biditse dipaki di le 60 mo malatsing a le 109 mo ditheetsong fa e sale simolola. Ditheetso di tla simolola gape Mantaga Seetebosigo a rogwa. Mo go tse dingwe ba lelapa la moporesidente wa maloba wa Zambia Edgar Lungu ba ikuetse go kgotlatshekelo kgolo ya boikuelo go fetola katlholo ya kgotlatshekelo ya Gauteng eo lelapa le reng e simolotse mokgwa yo maswe wa gore kgotlatshekelo e kgone go ka kgapela thoko ditshwanelo le diikeletso tsa motholagadi wa ga moswi yo mogatse e neng e le moporesidente wa maloba. Se se latela morago ga gore kgotlatshekelo e swetse gore puso ya Zambia e boloke Lungu kgatlhanong le keletso ya ba lelapa ya gore ba boloke mo Aforika Borwa. Ba lelapa la ga Lungu ba ikamantse le kgotlatshekelo ya boikuelo ka tsholofelo ya gore ditshwanelo tsa bona di tla sekegelwa tsebe go tlotla moporesidente wa maloba yo o hulereng Edgar Lungu kgatlhanong le katlholo ya kgotlatshekelo kgolo eo e letlang puso ya Zambia go mo boloka. Mme go ya ka mmueledi wa ba lelapa la ga Lungu seo ke go nyatsa le go gata ka ditshwanelo tsa motlholagadi. What we ask of the Supreme Court of Appeal is to overturn that principle as bad in law, that the government has no right to override the wishes of the widow in relation to the burial of their husband, regardless of the fact that the deceased is a former president. We say it is a terrible precedent. Ba lelapa la ga Lungu bao ba gananang le phitlho ya semmuso ebile ba re ba kampane ba tshwara phitlho ya poraefete ba nganga ka gareng ga tse dingwe gore kgotlatshekelo kgolo e paletswe ke go sekaseka tshwanelo ya bone ya molaotheo fa e ne lebelela ntlha ya gore ba na le tshwanelo ya go boloka. If you are going to apply the law of a foreign state in South Africa on Justice Unterhalter's judgment in MTN, the first question is it reconcilable and compatible with the South African Constitution? Now, that is the analysis that the High Court failed to conduct. Go le jalo, puso ya Zambia e ikemekela gore molao wa naga ya Zambia o letla gore dikeletso tsa ba lelapa di ka nne tsa emisiwa go ya ka dikgatlhegelo tsa baagi ka jalo kgotlatshekelo kgolo ga ya dira phoso mo katlholong ya yona. When it concerns the burial right, what the court was enjoined to do
was to find the applicable lex causa. And in the case of a burial right, what the court had to do was to look at the connecting factors, which it did, and based on that came to the conclusion that the applicable law would be Zambian law. Mopresidente wa Maloba Lungu tlhokafaletse mono Afrika Borwa ngwagola sete bosigo a le malatsi a le matlhano fa na le mono nageng go amogela thuso ya kalafi. Leso la gagwe le tlile ka nako ya tsitsipano gareng ga gagwe le mopresidente wa gajana wa kwa Zambia. Tsitsipano eo e tsweletse go gola le ka nako ya loso ka tlholo e sekegilwe. Mopresidente Cyril Ramaphosa a re go busediwa ga ditshwanelo tsa bolemafatshe go baagi ba ba amogileng lefatshe mo nakong e fetileng ke tiragatso ya tsholofelo ya molaotheo ya gore ga go ope yo tla tseelwang lefatshe ka ntlha ya mmala wa gagwe kgotsa le morago le lefelo la gagwe. O ne a tlotlomatsa go abiwa ga makwalotetla a go busediwa gape ga lefatshe la diheketara di le 1,000 go mokgatlho wa baagi wa CPA mo one o emetseng barolo ba ga Phoi ba ga Rapulana ga mmogo le ba ga Sephinyo kwa moletlong o no tshwaretswe kwa Setlagole kwa Northwest. Go itumelelwa pusetso ya mafatshe go beng se e leng go dirolola tshiamololo ya puso ya tlhaolele ya go tseela batho mafatshe ka dikgoka. When Chief Henry Phoi submitted his community's land claim on the 9th of July 1996, he was acting on a constitutional promise that this country has just made to itself. Ramaphosa a re poelo ya mafatshe e tshwanetse go se nne fela lenaane la tsamaiso. Today we are handing over title deeds to 3 community property associations. These CPAs, as we call them, represent communities whose ancestors farmed this land were removed forcibly. Seelo se se bonya sa poelo ya mafatshe e santse e le tlhobaboroko. Re tlhalosa se re le ka go bontsha gore mahatshe le ha a boa a iketlile ka mokgwa iketlileng ka teng jaaka ha ne re lla mo malobeng. Mme sengwe sone sa diragala ra se lebogela. Mme re santse re kopa gore a le boele hatshe ka potlako a le boele hatshe. Makwalo a bodudi a rebotswe go matlo a feta 306 mo programeng ya upgrading of land tenure rights, mme makwalo a bodudi a feletseng a reboletswe beng ba dipolasi ba le 20 go ralla profense bao ba ntseng ba hirile dipolasi mo pusong. Sentle Englihihi, SABC News, Setlagole. Re boe gape re go amogela mogaetsho mo karolo ya bobedi mme re di tsweletse ka gore tona ya thuto ya motheo Buti Manamela o gateletse fa sa laela ditokololo tsa boto ya NSFAS go se dire tiro ya bona e ba ithapetsweng. Manamela le NSFAS ba tlhotse ba kopane le komiti ya palamente e malebana le meroro ya thuto go bona sentlentle gore go diragetseng kwa kopano magareng ka nako ya Moranang a le 14 mo go tweng Manamela o laetse ditokololo tsa boto go thapa mokuruthamaga mogolo yo ratiwang ke ene. Boto e phatlaladitsweng ya NSFAS e gakologelwa ditiragalo tse di tshwanang. Was it an interaction with the board? It wasn't. It was an instruction session. Tona o gakologelwa tse di farologaneng gotlhelele. I'm quite surprised that I'm set to have issued an instruction in that meeting. Ba parlamente ba buditse potso e le nngwe kgapetsa. In the meeting, did the minister instruct you to not proceed with the appointment of the CEO of NSFAS? Ga go ope yo a rabileng, mme se tlogela ba parlamente go swetsa karabo. What we effectively have here is that we have people who are attending parliament in the form of the minister and the board, and both of them are presenting diametrically opposed versions of what happened. So what we know is that someone is lying,
but we may not necessarily know who is lying. Ga go a kwalwa metsotso ya kopano eo le megala yotlhe e ne ya tsewa. Se se raya gore ga gona kgatiso epe ya kopano eo le mororo e ne le ya semmuso magareng ga ditokololo tsa khuduthamaga le setheo sa puso. Manamela o phatlaladitse boto go sa le gale kgwedi eno le go baya setheo seo mo tsamaisong ya puso ya bosetšhaba e leng tshwetso e tlileng go gwetliwa ke ditokololo tsa boto ya maloba kwa kgotlatshekelo beke e tlang. Kgetsi kgatlhanong le baditšhaba ba le bararo ba ba tshwerweng morago ga go thibelwa ga dithomelo ya diritibatsi kwa molelwane wa boleng jwa dimilione tsa diranta kwa molelwaneng wa Beitbridge e buseditswe morago go fitlha ka la botlhano beke e tlang. Morero ono buseditswe morago go letla dipatlisiso tsa go supa gore ke bomang le gore bomang ba e leng gore ga jaana moranonodi wa puo ya setšhitšhewa. Letsholo phuruphutso le le tsereng diura di ka nna robedi le boduditse ke batlhankedi ba BMA maloko a K9 unit le ditirelo ya sepodisi sa Aforika Borwa. Batho ba le bararo ba ba akaretsang Matshoje Kayo Nwenda, Philip Chanje ga mmogo le Thandi Phiri ba tlhageletse ka boripana kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Musina. Bosekisi bo kopile go neelwa nako go totobatsa makwaloitshupo, diaterese le maemo a bone a bofulogedi. Tona ya merero ya selegae a re phuruphutso ya bothati jwa taolo ya melelwane mo go gapilweng diritibatsi tsa boleng jwa diranta di le dibilione kwa molelwaneng wa Beitbridge ka la bobedi e ne setse ditiragalo e leng gore e beetse thoko kana go ka nna le lesego mme ke dipholo tse leng gore di kobileng go matlafatsa tshireletso kwa melelwaneng. Bothati bo gapile dikilomitara di le 73 tsa metacolon e dirisiwang go dirisa Mendrex le go tshwara baditšhaba ba le bararo. Thupiwa ga methaqualone e gape itsegeng jaaka aba ebile e fupholediwa go diranta di ka nna dimilione di le 998.2 ke bothati ba tsamaiso ya melelwane BMA go tlotlomaditswe jaaka go thibelwa ga mokoa o mogolo go gaisa wa diritibatsi mo historing ya Aforika Borwa. Go begwa fa lori e neng e tsamaisa diritibatsi tse di thibetsweng e ne ya supiwa go ya ka kokoano ya tshedimosetso ya botlhodi pele e ka goroga kwa setheong sa bosetšhaba sa BMA kwa diskena tsa maemo a kwa godimo di upolotseng thoto e neng e fitlhegile ebile e belaetsa. Tona ya merero ya selegae a re tiro eno e diragetse ka ntlha ya tshedimosetso go tswa kwa lephateng la botlhodi mme ke karolo ya maiteko a go matlafatsa tshireletsego ya melelwane. This was not a coincidence. It is the product of sustained reforms that are steadily rebuilding the capability of the South African state to secure our borders and restore the rule of law. Schreiber a re dipeeletso mo matsholong a lephata la botlhodi, technology ya digitale le diphetogo tsa ditheo di tokafatsa tshireletsego kwa matsenong a naga. For too long, organized criminal syndicates treated South Africa's border posts as weak points that could be exploited for the trafficking of drugs, illicit goods, undocumented persons, and other forms of transnational crime. That era is coming to an end. BMA e ntse e le mo kgatelelong ebile tlhomile leitlho fa boikuelo jo bo dirilweng ke ditlhopha tse di kgatlhanong le boditšhaba di ntse di tsweletse gore taolo e gagamadiwe kwa melelwaneng. Mokomišenara wa BMA o netefaditse fa baditšhaba ba le bararo ba ba neng ba tsamaya ka lori eo ba tshwerwe. People that were actually in the truck, and in this instance we were able to obviously ascertain that the truck is a Malawian registered truck. Khabagare Schreiber o tsebositse digongwana tsa boditšhabatšhaba gore bathati ba gagamatsa taolo ya melelwane ebile ba matlafatsa maiteko a go lwantsha bosenyi jo bo kgabaganyang melelwane. Re boe gape re go amogela mogaetsho mo karolong ya bofelo mme re di tsweletse ka gore kgotlatshekelokgolo ya Northern Cape e sekegile morero o ka ga katlholo ya taelo magareng ga lefapha la dipuso selegae, matlo ga mmogo le merero ya sepodisi le mmasepala wa Solplaki go fitlhelela letlha le le sa itseweng. Mokuruthamaga Bentley Vas o ikgogetse kgotsa o ikgolagantse le kgotlatshekelo gore e kae kopano e kgethegileng ya kgotla e neng e tshwere moranang e sekeng ya fapoga kgotsa e ka seng molaong. Mmasepala o gotlhile seno ka ga botsolotsa bosemolao jwa section ya karolo ya bolekgolo 39 ya A le B ya gore ga e mo molaotheong.
e setse le dibeke di ka nna pedi masepala wa Salt Black o tseetswe dithata ka tsamaiso ya tsereganyo ya section 139 mme seno ga sa itumelelwa ke botlhe. Masepala o ne wa bewa mo tlase ga tsamaiso ya section 139 morago ga gore go nne le dikgogakgogano. Badiri ba masepala ba ne ba dira ditshupetso mme seno se amile baagi. Matlakala a tletse mo mebileng. Mokgatlho wa badiri wa masepala o kgadile ka bogale tshwetso ya go baya masepala mo tlase ga tsamaiso ya section 139. Tebogo Msimanga, dikgang tsa SABC, Kimberley. Ba lekgotla kwa Lichtenburg kwa masepaleng wa Ditsobotla kwa Northwest ba ikuetse go puso go netefatsa gore maano a yona a go tsosolosa masepala a nna le dipholo tse di bonagalang go ka tlhabolola. Puso ya bosetšhaba e ne ya tsaya taolo ya masepala ngwagola ka Lwetse go latela dingwaga tsa tsereganyo ya puso ya porofense ntle le go bona maungo. Masepala o mo mathateng wa Ditsobotla o na le dingwaga di le 5 tsa tekanyetsokabo e e sa rulegangwang sentle, tlhaelo ya manaane a go duedisa ditirelo le go kolutiwa dimilione tsa diranta ke makhanselara le badiri. Ebile go makgetlo a le robedi puso ya porofense e tsereganya fela go sa fetoge sepe. Jaanong makhanselara a batla dilo di tokafala. We can't wait again to be told that Clover or EPCO or Agrico or any other big business has left us. The town itself is very, very dry. You can see, Minister. You can even see and smell the poverty here. We pledge that the EFF will support the implementation of financial recovery on condition that it's put the people of Sobota first. We are hopeful, Minister, that the document will be able to assist us to deliver services to our people. Masepala o batla maano a diragadiwa. Without sufficient financial support and improved cash flow, our ability to maintain, rehabilitate, and expand critical infrastructure remains surely constrained. Godongwana re lefapha la gagwe le a thusa fela ga le kitla le thusa masepala ka matlole kgotsa bail out. Godongwana re ba tlhoka go rotloetsa makhanselara go dira ka natla. If you listen to the councillors, they are not taking any responsibility. We've got to work with them to understand that to change the Tsoboga is their responsibility. They are the elected representatives. The Tsoboga community has elected them, not us. Banna le seabe ba re baagi ba santse ba sena ditirelo tse di lekaneng. Mme ka jalo ba ikuela gore maano a tshwana le ya a diragadiwe. Itumeleng Khajane, SABC News, Lichtenburg. Mo go tsa kgwele ya dinao Bafana e tshamekile maleka a lefela setlhopha mo metshamekong wa botsalano le naga ya Nicaragua kwa Amsterdam kwa Soweto. Se ke engwe ya maiteko a ipaakanyo pele setlhopha se bololela kwa moseja go tsenela sejana sa lefatshe sa FIFA se se tshwarelwang kwa Mexico, Canada ga mmogo le America. Capini, Bone Alfosta, yo pasaje se le milo que se le pesa Mahakani, Lodi Fabri Tine, Africa Bravo, la Cobra Correo, and the Bata, Bata Alfosta, Avela Tahape, Alfosta, it's going to be tough. Sibilibili, he's in the box, close control, goes down, penalty, please and thank you. But Lyle Foster is going back up. He is rising to the World Cup stage, and tonight he can score for his country again. It's off the post, off the inside of the post. Can you believe it? Africa Borwa ba tla tlhokang nnoka yone gore metse ba nna boya ya ba go khopetsana mo ditinenga mo fokeng ba tsa romela kgole be goroga thula ka tlhogo ba sireletsa ka morago ono ka tshwara sentle kgoleo fa go nna jalo mo tsereganyi ha ba re Africa Borwa le Nicaragua. Mothetso din dilekalo tsa maitsiboeng ano dikgang tsa lelome ya Sepedi la latela ka moso mo SABC 2 le SABC le High ga jana ke go tlogela ka ponelopele ya maemo a bosa le kgaitsedi ya motho boinelo mo lebimang go fitla gape re kopana mo nakong e tlang. Phiri o rile ga bosegangwe.
leboga Katlego ke le dumedise babogedi ko gae a re lebelele maemo a bosa bosegontso fa re lebelela mo botlhaba jwa naga go tla nna le gone go nna le pula diperesente di le 60 karolo ya Mthatha le Gqeberha di tla nna le gone go itemogela pula fa re lebelela mo bogare jwa naga go tla nna le gone go apoga botlhaba jwa naga bo tla nna le gone go aparelwa ke Muwane go ralala karolo ya Lebopo go bophirima jwa naga mme fa re lebelela ko karolong ya Bokone le bophirima le karolo ya Gauteng di tla nna le gone go aparelwa ke Maru fa re lebelela di-temperature tsa rona Johannesburg e tla nna le gone go nna tsididi mo mosong ka digata di le 5 go a go di le 22 Vereeniging ke re gata di le 3 go a go di le 22 mo profenseng ya Limpopo le teng go tla nna le gone go itekanela mo profenseng ke yane ke re gata di le 15 go a go di le 25 Polokwane ke re gata di le 8 go a go di le 22 fa re bela mo profenseng ya Mpumalanga re bela ko Mashishing le teng go tla nna go itekanela mo mosong ka digata di le 8 go a go di le 20 Emalahleni ke re gata di le 10 go a go di le 20 mo Thapameng re bela profense ya KwaZulu-Natal Pietermaritzburg ke re gata di le 11 go a go di le 22 Kokstad go tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 6 go a go di le 20 fa re bela mo profenseng ya Eastern Cape le temo profenseng bophirima jwa profense bo tla nna le gone go nna le tlhaba ya letsatsi kwana Joli ka digata di le 9 go a go di le 22 Makhanda ka digata di le 10 go a go di le 20 fa re lebela gape mo profenseng ya Western Cape Beaufort West ka digata di le 8 go a go di le 23 Laingsburg ka digata di le 9 go a go di le 22 Cape Town ka digata di le 10 go a go di le 19 mo Thapameng lebela mo profenseng ya Northern Cape Upington ka digata di le 8 go a go di le 29 Springbok go tla nna le tlhabo ya letsatsi ke digata di le 13 go a go di le 26 Sutherland go tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 2 go a go di le 21 Free State re bela mo Kroonstad ka digata di le 3 go a go di le 24 Bloemfontein ka digata di le 5 go a go di le 23 fa re bela mo profenseng ya Bokone bophirima fa re bela Mahikeng ka digata di le 8 go a go di le 25 Swaziland ka digata di le 8 go a go di le 24 Taung e tla nna tsiditsana mo mosong ka digata di le 6 mo gaetso maemo a bosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.